da smo svi u jednom trenutku razmišljali o tome da napustimo Balkan. Kako iz svojih nekih razloga, bilo to na duži ili kraći period. Ja sam Eldar i cijeli svoj život sam proveo u svom Sarajevu. Sve što imam, sve ljude koje poznajem, sve je ovdje. Brat i ja smo odrasli u porodici gdje niko ne putuje. Bilo to da li su naši roditelji ili članovi šire porodice, jednostavno nismo nikada napuštali granice Balkana. Otišli bi samo na more u Hrvatsku na 7 dana i vratili se i to je to. Aerodrom je bilo mjesto o kojem nisam razmišljao, nisam nikada bio u avionu. To je nešto bilo za mene što bogati ljudi rade. Kroz te neke moje dječje oči to je bilo nedostižno. To je jednostavno bilo nešto što mi ne radimo. U medijima sam uvijek gledao šta se dešava u drugim državama. Bilo to kroz politički ili zabavni sadržaj, uvijek sam bio fasciniran. Odrastao sam i javilo se to pitanje kako je biti okružen ljudima koji pričaju drugi jezik, koji imaju drugu boju kože, imaju drugu kulturu, jednostavno kako je biti okružen ljudima koji žive drugačije od mene. Mislim da je to bio znak. Bio je znak da odem negdje, nekako. Kad samo jednom da odem i ne moram nigdje ići u narednih 10 godina. Imam osjećaj da se sve desi u svoje vrijeme kada to treba da se desi. Za vrijeme korone upoznao sam jednog Francuza, počeli smo pričati, dopisivati se, ok, online, ništa ozbiljno. Sada je 2025. godina i ovaj Francuz je moj najbolji prijatelj. Šta to Sarajlija može da ima zajedničko sa Parižaninom? Mislim da nekada ljudi jednostavno kliknu i sve ide svojim prirodnim tokom. Obojica živimo potpuno drugačije živote, povezanost je uvijek tu. Nakon dužeg perioda on se pojavio u Sarajevu. Sada je u mom stanu sa mojom porodicom koja nikada nije imala interakciju sa stranim ljudima, probava bosanske specijalitete, istražujemo našu državu, sada ga vidimo kao da je dio nas, Balkanci. Mislim da smo Balkanci veoma dobri ljudi, da smo uvijek gostoprimljivi, bez obzira da li poznajemo tu osobu ili ne, i mislim da je to Teu bilo mnogo fascinantno da vidi, jer Francusko ljudi su općenito pomalo hladni i nisu baš toliko gostoprimljivi za ljude koje ne poznaju. To mi je bilo ono što mi je trebalo. Sada taj aerodrom nije nedostižan. Odlučio sam da spakujem svoje stvari, da se pozdravim sa svojima i da idem za Pariz. Ok, prvi let je bio toliko strašan, prvi put sam bio u oblacima, da sam sletio milion nekih emocija. Charles de Gaulle aerodrom je veći od mog Sarajeva, prvi put u životu sam vidio metro, toliko je bučno, milion izvora svjetlosti. Okružen sam sa hiljadama ljudi, mislim da je to previše za jednog momka sa Grbavice. Od tog prvog puta u Francuskoj mnogo toga se promijenilo, naravno. Konstantno sam se vraćao u Francusku, bio sam u Istanbulu 2 puta, istraživao sam različite kulture, upoznao ogroman broj ljudi, sve ono što sam želio da uradim kad sam bio dijete, uradio sam. Pošto sam najviše vremena proveo u Francuskoj, tu sam ostavio jedan dio sebe. Uvijek razmišljam o Eiffelovom tornju, svim zaljubljenim parovima koji se fotografišu, vožnje brodom po rijeci u šampanjac, isprobavanje tradicionalnih jela. Niti jednog trenutka sam ne kajem što sam odlučio da prolazim kroz ove stvari. Kao što prijatelj iz Istanbula Mustafa kaže, Eldare, opusti se, uživaj u momentu, sve je okej. Mustafa je tako nesebično odvojio svo svoje slobodno vrijeme da provede vrijeme sa mnom. Istražili smo svaki dio Istanbula, isprobali sve što ima da se proba iz turske kuhinje, pozvao me u svoju kuću da budem okružen njegovom porodicom. Bio sam na njegovom fakultetu. Moram priznati da ponosno pričam o Bosni i Balkanu i o našoj kulturi. Ukoliko imate priliku da uradite nešto o čemu ste maštali i o čemu ste razmišljali kao dijete, uradite to. Otkrio sam neke dijelove sebe za koje nisam znao uopće da postoje. Što mi se najviše dopalo jeste koliko su ljudi opšteni. Uopšte se ne zamaraju nekim sitnicama o kojima mi konstantno razmišljamo. Najbolji momenti su mi momenti gdje shvatim da imamo neke sličnosti, bez obzira koliko se razlikuju naši životi. A sad, kako je zauvijek ostati vani, a ne samo određeni period, mislim da je to veoma komplikovana tema i sve zavisi od osobe do osobe i životnih ciljeva. Obzira na distancu sa svojom ekipom koju ne osjetimo, na sve razlike koje imamo, svi smo ljudi, veoma se dobro razumijemo. Mnogo sam zahvalan na svim ovim trenucima koje sam imao. Život je veoma čudan. Mnogo se radim da vidim šta to slijedi. Komentare pišite koju državu želite posjetiti i koje ste države posjetili. Sljedećeg puta vidimo se.